Let's go. Kertong ka Voice of the People Party ubala syaweng hadin balayo tiket na noston uba marbiang nong sit ulapan pau ka jing syayongan batsa haka umdum ba ka State Election Committee jong ka VPP haka nyo tarik mentaw benai kala weng no ya kerteng jong ba marbiang kum kertong syaka KHADC ka balapan bena balai mujri no sya uba Jorisman yang pnyau uba klempan tiket sapia kum balakan no da uba marbiang nong sit uba marbiang ulaong susu kumu way na unong sosnong jong kan Nongston constituency uba don kam sem bat sakri yakipad ba lingba ibor ibarit hadin balami kane kaseng WPP ulapin yaso ialade batka halor kaceng yui baki don kinorem ki babiang palat hadin ulapin yaso ulaya tray rengkat bat ka parti bat ul apply ka tiket MDC min syam snem namar ka parti kanang perkat baka election kanlong min syam snem henry kila penjalan no kayat kapor bat haka MP election ru kinong yalam ka parti WPP na Nongston kila pensiat yau yakikam ki pakia bat ula tresitom hiru haka tu kapor ka election MP uba marpiang ulaong susu baka State Election Committee kala pawan yau bat yaki parlok nong apply tiket ha office ka parti halat kor bat haka tay kasni haka por sausiteng janmit lapen benaya kerteng jong kum kandidat jong ka Nongston constituency bat hadin cisni ka cip berbena tiket ula pun yau presiden rangpa jok parti ban kali yau la ka long na em ban penlej itu ialode haki lok kijor kisnong kitau ba ulayo ya ka tiket bat kacupap kala ong haoj ula ong ru ba presiden rangpa ula pawan yang namata ka orientation program haka office ka parti halat kor la ong biang umba marbiang henry ka bapelengo yau kalong ba hatu kane kasni pamenta ka SEC ka klemkot yau banyakran ai chapang kata ka tiket kabala tep ai ha uba yau pnyau lada don ki daw dei ban khot mat khmat ban keli chapang kita ki daw henry em bat wat hadu pandami jaka jing petbena haka hinyau tarik menta ubnai kabashuyu i lengba ki lat patai khubor bala aino sha uwe bat la weng no ya u klem pentep ai la kalong da ka bapun ne da ka jing tho la ong penkut uba marbiang nong tik uba marbiang ula pen pesan susu kababu yang hakom dum menta kalong halor kacingja yakanot celong ru henry uspuk person ka parti WPP ula kransai haka press statement jong ulaong ba unum la su pan penkala yaki kertong namar barok kertong ngila dap screen bah bat yangi lapin kubor daka constitution jong ka parti pat karai jong ka parti kadai karai ka bahalor du uba marbiang ulaong te nakaliang jong ngam sutu su kita kibor bakam halor su ne kiba kam hapo kibala simbiang ya katiket ka balada pen penapaj ba ya ka kerteng jonga laong uba marbiang ha ka kerwo ya ka dei kalat yang in saya pe ha ka khatsan tarik ya ka jingwan pensai ka parti hapo Nongston